Kinong Christian jong ke Barcelona kidang up ya kacing kemilinti ya ka transfer jong we striker tmai bat menta ka kerteng ka balawan pau biang ha ka jakren ka de Lautaro Martinez kane ka kubor kala penmi ya ka jakren ka bakrau namar Lautaro udai om tang striker wa pau ha Serie A de uderu u kapten jong ke Inter Milan bat we ni kinong lakai u bakong santam jong ke Argentina ki report ki bami hakasipo trip akos ki penpau baka Barcelona kadang kmi ikilat beper pan penklanya ke benta striker bat Lautaro ulapau kumuwe ni ki alternatif kadau ke penlong ya ke kerteng jong Lautaro panlong uba kongsan kalong baka Barcelona kadang wat striker ubala ban sim ya ke benta ke bakrau hakakanhon Lautaro ulong player ublayo banyalakai bonsnem hakikerdan ki bahe ulas tang ye ke senior karier jungu hakare singklop Argentina bata usnem arajar khatpra ula legend Inter Milan nadu ketika por ulak lalong wenik striker uba kongsan tam jong ka klub kijing tip siapang ka karier jungu ki peni ba ulodon bonsnem bat Inter Milan bat udang long kapten jong ka kanhon kajing keli ke bami menta kalong balai ke Barcelona kakmi Lautaro kajubab kalong baka Barcelona kakuai striker ubalaban penyesop ha bat karu komilekai jong ka kanhon Lautaro ula banyelekai kum sentar forward Henry ularu banya simbenta ha kajilekai shaden jong striker bat banwan pai banyo e ka bol kane kalong ka benta ka bakongsan temar ka football jong kane ka jok ka benta striker dei tang ban up ha ka bok ban tap goal hapro banyarap ya laki jong ki parlok ban penbor ki defender banyarap ya kajing penyesop ban ki midfielder bat ban tholat na ka benta ki parlok Henry kajing ka bakrau ya ka Barcelona kala banlong kajing yo player Inter Milan Lautaro dei player ubasuk banyo udeu kapten jong ke Inter Milan bat kajing ade jung bat ka klub kalong ke bajrong ki report kilami haki penai balaleng kila pen pauro ba Lautaro hi ula pen i kajing kwa ban beteng ya kajing linti jung bat ke Inter Milan kane ka penlong ya kajing keren jong ke Barcelona bat Lautaro banlong ke bae pan pendam kumta lada ke Barcelona ka kwa banwan ra ya ka hapan ya keren om tang baru player Henry bat ke Inter Milan kajing yo striker kum Lautaro kandon kam ya kajing ya soto halor kador transfer ka kontrak kajing yo ya kajing mentoy player pat kiwe ki kendon kane kade kadau bangim de ban ong ba Lautaro leg bet sa ka Barcelona namar kajing keren transfer kalapan long ke bajrong bat kalaru ban kod klem kajing ya soto ka we pat ka benta ka bapen i ya kinu Christian jong ka Barcelona kade kajing ade jong Lautaro Martinez bat Lionel Messi Lautaro ulele kailang bat Messi haka kanhon Argentina bat ki arngot kilayo e kajing syam ka bakrau haka football internasional kumta lada Lautaro unlech ka Barcelona kino Christian kila ban kenmau e kapor baki arngot kilele kailang na ka benta Argentina Henry kane kajing ade kamot ba Messi udon benta haka transfer jong Lautaro kade tang ka benta ka penlong ya ka kubor ban kampen itenat ya kino Christian ka Barcelona ka donro ikiwipat kilat ha kajing penkre na ka benta striker ki report ki batmai ki penpau ba Lautaro ulong we na ki alternatif kajing perkhat ka klub kajing keren sepang Julian Alvarez ro keladon ha ki kubor transfer kumta ka Barcelona kadang hapan pej ya kajing long jong ka transfer market bat ka ka balaban pendam suaban kod ka window kane ka pen i ba Lautaro dei ka bakum kajing temu ka batmai ya ka Barcelona ka kerteng jung kelami hak jakran jong ka klub hakipor bala ledro mentau snem ara cara penriu ki report kila penpau ba ka Barcelona keladon kajing dei bat kaliang jong Lautaro bantip sapang kalat jong kajing so kane ka pen i ba ka kerteng jung kadon hak radar jong ka Barcelona Henry kajing keren bat kajing soy kontrak kide ki ar bentah ki baper lada ka Barcelona kelaban pendap ya kane kadil hakador ka bakado kanlong ka we ne ki kubor transfer ka bahetam kadau kalong ba Lautaro udang don ya ka kedan ka bakrau tam Inter Milan bat Argentina udai striker ubatip ha hayurong ubadon je syam bat kisilakai ki bahe bat ulayo ra ya ki trofi haka karier jong kumta kacing yo kan lapan aye ka Barcelona yo player ubala dep sisai lade haka level ka bahe